Thomas, 34 oed, yn byw yn... Smiwch ar hwn! Be fuck di shit ma? Fucking hell. Ni'n cadw gwerth... Rwy hwn off, ia. Reit, dwi eisiau dangos ma chi. Smiwch ar hwn. Be, di hwnna? Ei, cont, ty dyma. O be ti isio wan? Cops di ffonio. Dwi bo chdi ffucked. Ma' nhw eisiau siarad efo chdi. Oh shit. Be fuck ys ddeith nhw? Twat. Fuck all, mate. Reit, nôl at hwn wan ta. Cops yma, wan. Oh shit in hell. Reit, dwi'n dod. Dwi dal ddim yn dall hwn sti. Ty ddim yn ôl ta'r fucking bwch. Yeah, can I help you? Hello, Moy Jones. Yeah, who the fuck wants to know? Superintendent Owen Griffith Parry. We've got a warrant for your arrest. You're coming with us. Be fuck da chi fel da chi neud? Be, ffwc sy'n yna, degad. Fucking Brynter fel y cunt. Oh, dwi'n fan o Bryn Terfeli. Right, you're coming with us, buddy. So, does that mean he'll be gone for a few weeks now then? Rest assured, man, you won't be seeing him for a while. Ha ha, dyna be ma'n gael. Dwi'n gwybod be fuck dwi'n di neud, Sally. Dwi'n gwybod be fuck dwi di neud i fod yma. Wyt ti? Dyna be ti'n gael yn cachu'n gardd Bryn Terfel. Wel ffwcio chdi ta'r fucking bitch. Gyn nes i, o'r fucking cachu vegetables a. O'n i obviously mynd i gael hau o do. Fucking cunt. A roed o ffonio'r fucking cops. A sefyll yn fucking weif efrichio fel hyn. Ond mae gen ti ddigon o CDs o. Wel, ti'n mynd i talu bail fi tan y be? Fucking heffar. Oce, met. Ffwcio chdi. Dwi o ma. Y fucking bitch, fuck! Be fuck yn y pwynt i'n oma ta? Mae rhywun yn y carchar drosom ni. Oes mae rhywun yn y carchar drosom ni. Mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud. Mae'n anodd gwybod beth i'w wneud pan fydd rhywun yn y carchar drosom ni.